Алло. Уатамай. Угатасыңар бизге скорый помощь керек. Мен экинчи жол чалып жатам. Уатамай айтсаңыз. Биздин аябыбыз өттүн приступ болуп жатат. Скорый помощь керек болуп жатат. Алло. Алло, кандай сиз мени укпай атасыңар? Угуп айтыңыз. Бизге скорый помощь керек дейм. Айтыңыз анан. Кандай анан мен скорый помощь керек деп жатам. Анан угатам. Приступ болуп жатат, приступ. Угатасыңар? Кайсы жактайсың, Кашет? Заряда. 112-ге табыла. 112 эмне керек бизге? Скорый помощь керек болот. 132-ге да. Кандай? Ой, 132-ге керек да аныкы. Эмне келет? 112-ники чалсаңар башка скорыйда апат берет.